Mayam Kurumjari notice window TV ki dialogue meeting tabiri basing butaram nokchuri. Ngasi ki thamjari ba dialogue ki topic mi Phanaba Hotnaramle Karamba Aronba plot no question mark. Yamna laibak tiba thogdokta kwengrang hansi Churachandpurda Maitayama yam tamtina hat pagi yamna very unfortunate incident yam thamoi shokningai oiba sigi phong saraga leiringai maraksida civilian da all of a sudden attack toropagi santi hanjalakpagi mami khara tare amasung lengak sembagi langkhatna rakko matam sidaisda yam thajadana Churachandpurda adu Maitayama yam tamtina hat pagi phong saringai maraksida amuksu kaithel manbigi akoigi outpost mamangda kuki miyoi ahumna Maitai Phanaba Hotnaramle habasi headline oina ngasigi akoigi local newspaper loina phonge aduda yam serious concern oina raise tor isi mamangda akoigi hat ki Churachandpurgi risikantigi mi hata akoigi forum simak tasu akoina naina kibasi karam ba is there any turning point karim ba makhat ki turning point no haibagi is it a political one or a cookie ki site ki yam desperate oi baduma turning point amara haibra tingba naidan laibagi matang saida amuk akoigi irang si name dringai phong sari ngai saida hanba laitana irang sida yamna provocating oi ba mawongda amuk su civilian da target torokba Phanaba Hotnaramba adusu akoigi kaithel manbida outpost ki mamang dani Phanaba Hotnaramle setuna civilian da sumaina target torok pasi mayam gi security se kadai dano mayam gi safety se kadai dano lairiba force mayam si security force mayam si makoi gi mathau se kadai phawba pangtho ibagi hanade gi jo hangdana dum lai aduga civilian gi safety se kadai phawba koina hujik safe oi hena khanba yarib gi habna tingba aki tujun ngai oi ba wahang mayam am thugla i lairiba sta aduga chingda masung tamda salai riba loin order gi mawong khulai paiba singse phong na thadu akanda mafam amadana tawningba tawloin thadok pagi mawong dumai torok pasina maram moiraga ngasidi tongan scholars na phongdon rakko matamda kugi khulai paiba singi phong thado akanda maitai haiba phurup si masi muthatna ba hotnarabra haibna tingba aduga hanigi former chief minister koigi na phongdon rakko si ing tappa purakna ba hotnaringi cherak sida masi mang takna ba hotnabani haibna tingba aduga tongan lup apunba mayamna koigi lup taramri na hongana leiba irang thoon bani haibna tingba miyam gi maru ene micham miyam gi security da chang singna rakpa daylight ta phongna Phanaba Hotnarakpa sigba mayam si masi karino is it karam makhan gi Aronba plot no haibasi naidana bidamakta sigi marumda kari lairi sida involved to wuse karino masi kamana interpret to batai yai haibna tingba comprehensively analyze to na bangasi ku dalaki topic si pukhacha bani khana nei na brasaruk rabina bidamakta ko studio da huzilengsin don leibira ikai khumna jeri ba panelist ahum di ahana makta da former acting chairperson MHRC Pabung KHAIDEM mani Pabung Taram Nokchuri ani subda lengsin bidi basi general secretary general UCM oza SHANTA NAHAKPHAM oza Taram Nokchuri ahum subda lengsin bidi basi senior journalist oza CHABUNGBAM BIRENDRA oza Taram Nokchuri ahan bagi sai Pabung dalaktige Pabung karam haina overall len Pabung gi ahan bagi round da thambiu masi se masi karam ba plot no masi karam ba agenda no sigi marum da lairi bise karino masi akoin involved tori bise kanano karam interpret to bayai na tragai icham chamba meeting wene yengba yabra civilian da sumaina target torok pasi hanigi ama sibhoba solve to dingai phong sari ngai marak sida kem ki dana handana yamna bol oina haitare sugma satharak pa thawong si Pabung gi meeting da kamai thambini government indiana yengi ba me chi Ekoi Chahantaba Thakta centrally administered areas Haibadugi Mongda Thamningi Bijala Tabukchini Dita Centerna administration Toba Territorial Council Gumba Union Territory Gumbagi Thakta without assembly Assembly legislature Yaudaba Union Territory legislature Litaba Territorial Council Gi Thakta manipur sida treat tawrabra si yamna question yam hangninga yam lere mase akhota tawriba si tawhum thoktaba mayam ma yam kana tawre aduna handakta Krishna Kantayna Nahama Kaksungono degi original Kaksungono Nepal da thabuk tawruba laya thami mawang dama ga khangna chana bani haibani pimacha ma gemanakta 19 December da chale thamuk lere aduga tangkon mathoi sida lamento henba kuki terrorist singna mabu phadana mainu piduga purga nu piduna topa garema da thamamaga mabu
khud hat tu su mi na hat pa khud hat pu mandre ne habiti mi amana sauning badigi hat pa khud tu mandre ba mi khurum dana si tawr ba si loram na troi ban yak na ba ba si tawr di khatang khanarib na tro ada si tawng ta na da thong kapsil yeng badadi khoi dadi yamna hena nungai ta ba yamna hena shocking oi ba mi amana chapum thokta balam chat Talibanism, Taliban mauna tawroi da pot ama handaki kuki lamen tu hen ba kuki terrorist singna tawri basi yamna na te chanda ba stronger tamda masi condemn tawningai oi ba tawpum chu thokpani madugi tawdana tu tawrana da tawrani ai anai da senare lupa lakh tara magi imung mangi khagi na ba ma da pirani hana relief ni haidana gamena tawjering ai marak sida madu bhawbai koina kachi jampini imni aduna pen lora aida adu tawring ai marak sida phong saring sida alama karela shram evol haibra maming do subject to correction hape thengna bani aduda talerga kuki na ani ahum ne hai aduna thore eraga maitaina kuki gilamda lakpa yabra wari saruse law aikoi alaman singa mathakta chengta kasi aina haivida mana namna karo police station nakna ramale adugi duda outpost aduda wari sase khose na kar inna khona ba to duda adum chengi ba kona sharpe na phai habra aduda sunungai tabam na pharaga detain toraga karno du police station raga FIR palaga marali bra litabra option libra seng bara karino something kano ma de lokal bam thokstro mi hoji ke rang kan garabada koi maite na kuki dalandaro na tarap su kuki lamento hen bana landarak padagi kuki puna mana na tarap su ko kuki lamento hen bo kuki terrorist pama kamu karana landarak tan de chang na ba yada dana leisu leita ba buffer zone le ga hajin dana ko su me gi chang na ba yada dana thami ba pol sida adugumba crime ama thokpada irai na de nang matung nak toranu ka hairaga phu chai ga na hai phu chai de thabu thajadre aduna adumai toraga tawba pot asida akhoni ramna question che hangningai leaba adage lesekanta ke to so ena eda chena baduna yarabra kana kuma misam kharana praja sangnati pelam biye adu rupa laktara aduna mai mamal ne pibidu yarabra hoi mateng mudi mateng ne ko aduna loirabra ba system se kari orinno ba act of terrorism je thengna ba kaduri ge ba BJP ki Prime Minister Narendra Modi ji na Amit Shah na 2026 ki manung da terrorism se zero tolerance ai terrorism se sino da hantan ba amma bhaule henda ba haibna ba including Naxalite ki tawri besing do aduna adugo megi por aduda tawbasida manipur da di act of terrorism se masi act of terrorism ne ba moina tawri ba khonal hato terrorism ajemi ma amatoraga ma amron pa ta pa du khakta na te ba mi mata mi beki kano nataba launched amada to strike terror in the minds of the people haibna ba mi amal natraga me kharada ati to jung phangna ki hanba thak ne ki hanba du ge ek ado terrorism ni habisi section 113 chamaga tarahum doi of the Bharatiya Nyaya Sanhita da yawrimna ba aduna adugo ma the organized crime section 111 cham taramathoi of the Bharatiya Nyaya Sanhita da yawrimna ba masigi organized hoiba crime ma chum chatharak pa khotarak pa masida Bharat Sarkar na direct natra suna ko inana aduga lo nam sung phong na mating pang gi mong da kham da ba haibise masigi kana to da bai bise kwagi yam soira ba government itself se terrorist government la habi question la aba reign of terror se thing drabanina koi hana bam le kana gumba raskal Aronba nahagunda amana lambida Aronba ma tawba na pimacha ma da ijan mangana ba tawba mi mahana na ba tawba du da aigumba gentleman sadhu ojaba manu aini yeng leraba adu de aisu crime du de yaw en logana ba adu ke samana na habide yeng le ba na
ꯃꯤꯒꯤ ꯒꯨꯟꯗꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗ ꯑꯩ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯃꯤꯗꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯤꯗꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯊꯤꯡꯉꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯤꯗꯅ ꯇꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯁꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯒꯨꯟꯗꯥ ꯐꯨꯟꯗꯥ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯤꯡꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯊꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯊꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕꯣꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯦ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯦꯛ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕ ꯑꯃꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯤꯁ 1 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ 2A ꯗ Central government as and when required state amada armed forces mayam thaba ngami adagi list 1 gi list 2 gi state list ki 1 da su law and order gi yauri adagi 355 da su center na state kanna bi da mukta raibo paisi na ba yauri asigumba mayam achina armed forces na da go shi karigi da mukta no in the aid of the civil power haiba in the aid of the civil power aina logi Constitution Supreme Court na 1978 ke haibedo yam toina pathong le pamu pararo 1978 ke Supreme Court ke sida akhoi gi Naga People's Movement for Human Rights versus Union of India abaswagi mathang na tawriba ke samadana observe taweba in aid of the civil power harvedi haiba state aduda akhoi public order not only law and order na khar machani ko achoba athaba ni bholum public order asi maintain taunana bigi damukta darkar leba security forces singa se masi madu ge chap chaba civil power da mateng pangna ba thaba ni haireba adugum bagi thaba da swai da interpretary haitaba da una interpretation je akhoi di kanamte gi mechang nate neither cookie nor maite mechang nate ga na CHRP natra asam mai puna sometime haida taeba adu moide neutral oina ba lakpro neutrally state government shigi makada leriba civil authority district magistrate deputy commissioner district amagi civil administration da police ta mateng pangna bana ba chief minister office ta phamna na banate benga na banate adugi di tongana lejare moidi police ka loina na chalaga operation tawba adagi di kari kari topam thokpa punamak tu tawba aduga miyam tinba public meeting ma oraga na madu ngakpa gidana executive magistrate ama yaure raga numi kapi matang dana tu tawba ai loina mak pairabana ba adu matakta aikoina haining da report amasu leiribni amposition power section masigi mayokta masi manipur chalabi aro haidana aina kanna hairaga lakpanina masi lei haidana madu inshin badinate moidadi piriaba manipur mosike hairiba mafam singche amposition power section leibanaba amposition power section generally masi amuba lone aikoina pamde haibiduna amaniko moida shakti do in the end of the civil power the periba power to ga apasapagi section 4 the moide periaba madu waina sogot panate ai mana haibedi chumdaram maram da ide apasapagi mayok talak panina adu mohi shakti de bu yanida adu yamna periba pot adu ekoni kalim to ngamde haidana laita bapot buffer zone na haraga somtang madana lengjom da nongmaina somda onchilakpaduna thingdaba somde gi changne tawbaduna buffer zone ni kaina haiba sigumba mayam asina akhoi se mi na tabigi mongda aduga yamna neglect chaba negligence ki symbol ma haitardi manipur se oire government of India na law and order da public order da wayan sasun da pura neglect we haiba se India gi manungda adugumba mafam adu amtang yengningi ga hairaba go to the Manipur haibase India government na pura neglect to mapam am haibasi oire aidana haidurin ba aduna hojiki leiriba sida moina karigumba horen hage to bune hojik ningsing da haibage mokhoi na sigumba government of India na ngakpang maroi ti boliti kana gumna lawar iduna asida aina suggestion ama tongninga ba akhoi gi mutam kharigi mamangda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯜꯋꯥ ꯖꯨꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯁꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯪ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯌꯨꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯅꯛꯁꯂꯥꯏꯠꯀꯤ ꯏꯟꯁꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯅꯛꯁꯂꯥꯏꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯃꯗꯨ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯖ ꯀꯥꯍꯧꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯜꯋꯥ ꯖꯨꯗꯨꯝꯁꯤ ꯀꯛꯊꯠꯂꯦꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯛꯊꯠꯄꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯣꯏꯗꯤ ꯁꯜꯋꯥ ꯖꯨꯗꯨꯝꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯝꯊꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯝꯊꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯜꯋꯥ ꯖꯨꯗꯨꯝ ꯀꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯆꯍꯤ 2008-9ꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛꯇ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯐꯝꯗ ꯃꯤ 4 ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯧꯔꯛꯇꯅ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯆꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BDF ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯜꯂꯦ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯤ 10,000-500 ꯂꯩꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯇꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯝꯃꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯀꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯖꯥꯠ ꯀꯨꯆꯨ ꯙꯔꯃ Muslim terrorist, Meitei terrorist, Kuki terrorist, haina khaiba nate. Terrorists are terrorists. Adugumba mathung wang khangdana tamthina miyamni pun tawbasi sarkar gi forces na thingba ngamoidabor di sarkar na lanai oina sigumba private militia tawbada di sarkar na tawgadani sarkar gi ayaba yawdaragadi yaro BDF ki type ta adugumba group ama semeraga phare thasigi manungda adugumba terrorism ke tabuk tawbasingse noi thengnaro sarkar mateng pangni hairaga tawrodana ko okay baba adu makpudi moi tawsu tawro oi akona haidi sarkar na tawbu ngamdradi haibanida adu hekte yam tawhoningdana public ti kholai pairaga yam tawhoning bai wanate upai je sum thirakpada noina tawbu ngamdradi india government chao garaba prithvi gi ahum mari suba shakti da yakhala aba adagi prithvi puna magna maming tabada adu mayam thaganariba kenariba Narendra Modi ji asina pahalgam ga chimini kuni thoida losilliba sina chahi ahumda karim tawbu ngamdragadi lanai khoi ngacharage haidana kana no hagal aibse usi tarakadurimna yam nungai je pabung security sidi haina rudraga su yamna khoigi strain si mayam ama leirabani hujik se pannadraga su duna act of terrorism sida kaimta action lokhatana dum kaimta act tawdana leiba taragadi sukyam yamkhriba masing deploy toriba security mayam siga chawba question amadi sida dum chawng dum leire aduga law and order si totally India lenga ngam sida neglect tobagi mami duma chawng tare aduna hujik akoina leire posi amagi thongdu amagi hat kibagi phong samarak sida hanba leitana kidana amuka su yamna prop yamna hobagi mawong da haitare adum hain tawrakanda akoigi amuk phanna bam hotnaramba sigi posini laise duna hojik si leiriba posi ta seng harakana civilian da deliberately masi target tawrakpa potsi kamani gengbe haikanda hanig mamangi thokiba sikibagi wafam dusu political leverage kamari leinaba aduma coordinated effort line wahang chawng hangi karamba turning point oina hangnari uji phawba mayamna magi mot pinari akhang haising haitare duna saimatang uja santa de lakchani uja gi oina di kamain tham karamba meeting wen biningi maside karam makhan any kind of plot or provocation kamaina interpret on biningi uja quite first of all koi media mayamna hoki hamda risikanta gi je si matang da magi nupi na khabar da pa happy je masi ayo handa koi nan thengnaru da magi legal wedded wife na to male ko aduna si mi ngonda pause basana lawda bida mi gi punsi ma leidrawa punsi ma da magi wedded wife ne gain hek haisen baje masi highway da ne ko si gi hayeng legal complication ma am lakane even nan moi postmortem to gi du bauda JC gai mununga da tai si so ma am le masing do wari sana ganda magi postmortem ki signature do nupi do to hon be roi maram di ma legitimate wife on gi do ne ma soi hek taw ro da ko aduna to hon da bi de mun nga virtually ka ka taw na ka na ma solve taw gi ne ko situation ji hena complicated o henna da khoi ne su mateng khar pang abra hai question ji ne lai ji ko kai no hai di
date 19 da ma changre hai ta di hojiki ma gi case da ko date 19 da changre hai ta di ma se 20 da zoom halam be 21 halam be another 1 month kuma ma lai rabane adu mathak ta su magi ngasagi family sin magi phone location je trace to ngam de ko habdi ma ga paw phone da je chaw ko matam khara hai ko moina kuire ma Nepal lai lai te confirm na te ba duna conspiracy waram be ai ama waram be ai pot ne lai je ko da amana angle amada yeng kan da government se yam thuna react to da ngasagi law gi angle da yam na tap na react to ye aduga ngasagi paisa pi ba angle da yam thuna react to ko moida laktra ma khoi compensation pirani hana thok ai hajin ba leidna ko adugumba ama yam thun react to hai ta irang horok tana ba da ada aina thamjani sina kai no hai ganda akhoi gi leibak sida sigum irang se itatatna thokna ba sin ba se masi akhoi isana sinjari bra natraga mina silibra hai ba je akhoi yam phajana section ye mum change ba kai ole kai gi ai gi mari mata gi say for example hana hojiki kathima mi case of tringai da ko hojiki kayo lagai gi ai si mite moina aina kuki nu pm law en law se nata so ai ga nuksi ne law se ba aina cho chan ba Christmas yaw ta di lagai gi mi sing ko ai mite ni se khangoi dra ba akoi gi iche gi nu pa se nata ichan gi nu pa se ai gi khoi da Christmas yaw ba mite mi yaw re se khangoi dra ba aduna somewhere ngasai gi moi gi ke no na karina phanam ha su masi se ai wa khanda hojiki nupa se roughly ai opinion ne ko lalambe chumambe subject to correction ma se lagi da nupa duna khanga da ne adu mai nupi duna su khanga ni ada culprit aseng modi hojiki nupi du su ma su culprit mane mana kap gera law gera khong gera government na hoji bo mai nupi pha da bai maram se kai no hai photo adu su yam chawba question mo iri ba mi do hek pha gre mi do sina phange ga na han ba mai nupa do han pha nupi do han pha ga do ne adu ga mai nupi duna kamai to da nupa se lai no kari tori no adu adu report mayam do thagal matung da nupa du gi phone location yam live pone ba phone location ke ga yeng ba yae ba dum ko adu yam live pone adu da government se mass combing chathari kotari na tawga conspiracy du support to man ba ma sagar se taw hai tare masi taw ningde andegi hajiki keno sida magna aina ma keno marta leibra na chingnai sina keno na sengdorok pai ni ko keno ge aya belor ga leibni ko pne ga hai ba je duga magil ma punchi se hoi mana leidna lekai me amna support tawduna khoi gi madi kuki olabne bu ha jo paite olabne wifi olabne bu ha jo adugum phibam da ma leiba tar ga su masai gi fractional class ta ma je bali hameng oi gre ha ba di masidi aseng goi doi ne ba maram di keno jo sengdorok to se aw pone da ga leite ba sengdok bu moina phana ma jo hon tawde loi re ke no hai pham leiba aw pone sengdok pai ma thau ta de adigi amarom da UK ne na ha su confirm jo oi de wai bu ko aduna masigi whole culprit sidi magi nupi duna khangadamne da mayam da koina haijening di kaino gana manipur mayam jina through law ge angle da amada adagi kano da government gi through da toan ba angle da gi peace pork na ba irang hodana ba se adugi matik yamna kan hona dana honari ai tai ada kan hona ba matam da marak ta akhoi gi marak ta gi akhoi na haising da bagi haigadra natraga mina chance law da gi haigadra natraga kana gummamna pasha am pai ba mi amna injil laga no mai kapan maman ba lengak sem dore hai ga di kari gum irang khara di tawde ade hai bagi adi conspiracy theory hai tare ko sum samjalaga neck to neck thori tingaga tangsuk ta si tawba adai gi event do calculate tawta di lengak sem ni hai di sugum ba event je maram ta thokali hai tare ko sima le then amuk khitang ga chonda na yenganda why is the government of India silent hai poche hojiki gagana jo ai bi gre Taliban style da kapamini mi di mamit kumaga mangak ta thang len mane wari bu ko mamit kumang thang len mane hojiki do di plea tawring ai da ma kok ta no men kapani aduga si mane aduga police na adu yam thuna mai body do ko ai bangin no pi do na mo rang khang da jaga amada pugre kot kre 1 kilometer adu cheli how did the police get the body so fast aduga yam thuna postmortem dead body do thi pangoi dam ne ba adun ta body kai no ganda video circulate tawak pa ama talk adun tagudi kaino da it's a conspiracy the provocative oiba wakhalon da talk pathabak neba ada leiba potina kaino ganda adugi provocative oiba poto mai pai pakte kitang thamgraje moina expect to mi je even toan ba media social media handlers ingna Michael lamjanga hojiki nupa duga compare tawreba rizikanta ko even kana gumba ngawba mi mana ngawba di sauning mandana
ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯂꯝꯁꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯅꯔꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃꯃꯨꯛꯀ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯔ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯈꯔ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯄꯂꯦꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯈꯔ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜꯃꯥꯟꯕꯤ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯂꯥꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯄꯤꯁꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯍꯜꯂꯒ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ CSO ꯈꯩꯗ ꯇꯥꯏꯅꯩꯀꯣ ꯄꯤꯁ ꯄꯥꯝꯕ CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯣꯏ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯈꯣꯠꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯜꯂꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯏꯃꯤꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯃꯣꯏ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯦ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯕ ꯋꯥꯟ ꯗꯦꯗ ꯄꯤꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯄꯤꯔꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯤꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯎꯠꯄꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯕꯨ ꯗꯤꯔꯦꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯆꯪꯅꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯄꯪꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯄꯪꯉꯨꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯁꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯊꯥꯖꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯗꯣꯁꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯐꯥꯎ ꯄꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯍꯥꯠꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯐꯪꯒꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯗꯦꯗ ꯕꯣꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯐꯥꯔꯒ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ sumo case launaba F0 FIR budi tawre adu tasu akoi court petition thabi ai yam thin brutal oiba killing ne sise aduga legal gi fraternity da gi so mase initiative masa mathanda lawjar ko ya pone ba akoi ngai ner ga loi lei be ta ne ba yam sing na kaga budi yawbiri ko kaga da injin mati na te ko adu ngai ner lei be ta ne kana gumba leba ning mi mana chin da ba haibe muta legal fraternity si yam thin brutal oiba killing ni high court gi sumo to lobo yar mane se khambra aduga kai ne normal mi ha na te se mi ani phuna da hat pa na te aiga nanga phuna bada aiga miyum ga khana bada thangna thilu dana sibna te lambi da khoni chamina ga ma sita le ma ayu malak te video viral oi bane ko adu ge potuni adu de doctor na mamang da phi thong da video do high court na kai na lokalaga magi step ma'am lo le isini ko si gi step ma'am je koi na explore do dam ne ba adu si explore do da koi masen smaina ngangna ga sauna ga sum lei bi gi art se thok te ba aduga event jing je thole ba timing je lenga se mane ai ga di nomai kha ka phakpa adagi khitang yamna yamnoning mamana hai tare NBN sing chief minister oini oiro su khangdaba sidaida speculate tawdana magi da gari me am pisal le ko le adu da tawre ma Delhi jakre ai di swai no me kamna ko ma CM oira dra na pakat pakang muna hai tare ko ado aina haijeni je pakat pi gnu MLA je koi gi kutta praja gi kutta lebe pone mana fereng tring tawragadi handak suma dum tam loidana tokri duni any MLA mala ko da fereng tring tawdi tam loidana dum tokini hoji matam sam tele aduga BJP gi hoji sakar semne ai bagi asam lai sidi MLA gi phamuna bai moi yana bai suna te ko only kai no ai ganda ai mota ko kai no ai ganda Rajya Sabha gi sit mamang doi ne ko sakar semau da aduga sakar sembel luri jine kai no ai ganda hana gi XM je as a BJP na moina masi honorable exit ama piba mathau tai ba masi kai ma honorable exit pi da bita tham ki ta ga di magi Supreme Court ki tep nong lei ba kholi ba mayam ji hayeng BJP da sok da ba problem oi ne ba ko si gi pochina ayam bo oi doi ne ba da next la ga na hoji ki la kano kai thema bi gi poche si la ga na di kamai to ge ga na nakan ni gi marta miscreant khar lei khulai pai ba masung pai da ba nan gi Rishikant gi case ta Karamba cookie gi onai cookie human rights council ever kai no aduna UK ne du su moi su to biro moi mata do operation cha thagi do nan cha thagi do adu matung da su to biro na ma appeal to re ba moi organization ma amna aduna ngasai gi sugumba operation cha thadana ba praja da gi khang leitana ba moi ge agenda do to biro ada to biro haiga population ngasai gi maruaina illegal immigrants gi population ja hapsan na bona da sugi thodang yam chong le have se bharat sarkar na khangdam ne ba hajigi miscreant amana akoi gi lambi da chalama mi ma phage tawre ka thilma mi lambi ja khoi chali se Phanaba jan ri chale ba ko chatam de mi nu ti si banu mi ta su chali mamang yam chale ba khoi sugumba case am ta lai hi de only yam sathi bala bi oi mam di honorable N Biren gi ma gi convoy da bo attack tor khiba adu ma jaga ne kitang ka khala ko Scotland dai da ko attack tor khiba jaga ne adu da adai da leiba deploy toriba jaga mayam do deploy toriba forces sing do makoina action lo de hai ta ga di madusu akoina
यामना जिंगनानिंगाई ओइबा पोटनेबा होजिक सु मतम लेरी अदाई सीएसओ मैम अदगी असाई इम्फाल वेस्ट की डीसी कांगपोपी जरा चिंगमने अदु खितंग गाखलगा को कांगपोपी डीसी कांगपोपी एसपी तौरगा मदुदा ngसाई अखोगी कहने को अखोगी पीस मेजर अमा कम्युनिटी अनि की मीटिंग ऑर्गेनाइज तौबा अमा यारबने होजिक से को मरमदी मथक की दुगा मोइगा नोंगाई कापना की तबसे कुइरेबा सौना की तबसे कुइरे मरम मरता मथक से नुम कानरीने अदुम कुमनरीने बको अदा पेरिफेरी एरिया दा आर्मी लेरी मैम सिना पीस की इनिशिएटिव लौना बोना दा कम्युनिटी अनि की मीटिंग तौदबिदा मोइना सुम लेप लेरगा कम्युनिटी अनि खनान बजे सिदी गवर्नमेंट जे आंसरेबल ओय है बजे सिमा तंगा हाइजरगा ई हम राउंड ओके जा याम फजना ओजाना थंबिरे अदुगा अखोगी हुजिक चुराचांदपुर की मिहाचिसु इट्स अ कंस्पिरेसी नि हाइबगी बाइग तोंगा तोंगा थ्योरी दे येक तारसु यामना पैटर्न फेक हाइ तारे मैम पुथोक पय फजा फजा पॉइंट मैम अब लई अदा सिगी स्वाइदा सु जबो वहंग हम लई रे अदुदा सिदै सिदा की खुलाई पाइबसिंग टू बी ऑनेस्ट याम फ्री द roaming around thadu aga leiba aduga masik yam kraba security singchina masida ek tawdaba kudong thiba thodok thola aba tholak kadoraba sigma tanja kya da civilians ni security pi daba sina achauba wahang ni aduna ngasi ngasi maksu tongan tongan ba lup kya dagi scholar kya dagi akhang hai myamna phongdong na dai ngasi akoi gi karama makhan gi masi plot no conspiracy no aduga masi meitei fruit lution na hona rabra aduga sida involve tori basi gi marum da leiri basing se kana kana no habna chingba politically ataga any sphere dagi myam mo thamna dai oza birendra dam dakti oza gi oina di karam haina hujuk pabula iba thogla iba series of events sigi mi amuk phaba gi amuk la e khongthang mayam si kar maina kari mi eng thambi ni oza gi de surbala akoi si especially Meitei si ko yamna bhap taba yamna gyan taba yamna section ba adum ke matik akoi si kari phibam da leirage akoi masel kari tawudage habasi yamna khandaba matam makhak si hentu obani yam thine hentu obani samna haijage ba ko akoi si consciously unconscious oibse si phatte akoi hi kari thu inu haibase khangdana leirabane some days back aina haijaba makalai we are kept in a very containment zone khuji thammabane akoi na ngasi ngangna riba ukil khangde doctor khangde bc khangde is khangde ips khangde punamak singsina akoi na tauna riba thabak singse containment zone ji de leiriba khoi sigine ngasai shanta na su akoi uncle na su habi khre ko tamona mod amtang thamjage security force manipur da across the state it is deployed every nook and corner da somtal da singhat da behang da chorsanpur gi songdo da adagidi tongan ba mapham sing da ukhrul da adagidi sanapati district da kangpopi gi da mayam deploy taweba it seems deploy tawriba singse tampakta leri singsi leiriba security force singsina praja miyamna general people na sadaran miyamna lawriba se tampakta leiriba mayam singsina tampakki praja singsida onjhala chaba chingda leiriba security force singsina makoigi miscreant mayam singsina tawning ba torpa matam sida support tawbadawna makoina hek khulai pairaga nomai kapakpa bom kaptharakpa irang he tholakpa matamdana makoina kare me tawdaba akhoigi imai benjing adagidi satra sing adagi kana gumba group sing sina karigumba matang amada matter amada penda ba karigumba hek laktana agitation bur oiro rally bo hek la o adugi matam tu dana ekta akanaring pudoktana ko hekta phuba chaiba tawbagumna hekta tawba aduna akhoigi sidaida leiriba security force e akhoina sadaran miyamna lauri si chingda leiri sing sidi they are deployed only to protect the cookie people cookie sing sing ngang nanabani tampakta leiriba sing sina maitei sing sigi mathakta asoiba malak matamda karino ma tawba yananabagi thambani haidana general people sing sina adumaina ubasu lei adubu chorchanpur da laibak thibadagi maitai gi chinina oma punsi longre punsi ko matom kare hani tien gre adegidi ngarang nahan se mo kaithel manbida kogi tadama koki gi khulai paiba kangbu kharana
moi phadana puge khotke hedana tawrame dan hai government of India gi Manipur da especially Maitai singi mathak sida chathare iba lan se hoji akoina tawrise hoi koina budi sometimes akoina cookie budi palle ko but actually this is a war Maitai gi mathak ta landara pu war amane na khoi se lawba yarabane karigino as we are kept in the containment zone line of control kaina line of actual control aina international border country maga sumaina tawba matam mafam singdadi LOC kaina thammeba khoigi manung sida bawda buffer zone aina thammaga freedom du loina mak violate tawba breach tawba mioi ba mada bharat sanvidhan piriba ningkha tambado madu loina manghali neba moina kano buffer zone ain thamjalaise buffer zone lan thokpa yade adugi international border the line of control lan chalai लांचल लगते हैं इतना पाकिस्तान का इंडिया को ओयरो बांग्लादेश को ओयरो सुंबा मयाम ममले रही ने बा कुकी गिदी ऋषिकांत खक्तन नते बा होजी के ताददु खक्तन नते बा को जिरिबाम दसु नुपी अंगांग मयाम ममा याम ने इनह्यूमन ओइबा मवोंगदा हातोगा तुरेंद लंगदना थमक्तना ओतोपा थमोइसे पुबा ngamdaba mawong amada akhoi gi mi singsibu hatok pibase akhoi mathakta satharak pase masi kaya am leirabane ba moina tawri sidi ko tawran ki deba sumbase sidane ba khoina bap ta ba makak pai harise makoina khali sidi kari noida akhoi se makoina nomai bu dang launa kapsala ba phobok se kai da bomam pokhaira alasu torbung da pokhaila agasu natran koktruk to or su kadang band or su somewhere cookie singa naknana leba adjoining area da maitai gi jaga sing sida karingba sumba se tholaga ba akoi masenje irang ite tholaba akoi masenje tum khana leba aduneba akoina concept tawse harise and consciously unconscious oidna problem je kaino habise koi khanga baneba khangna khangde dana leibato madumadi akoida soibe yam leiba cookie gidi main matter di kari noida moi akoi je kamai tawdan irang thongani sarkar semakba bu osino hoi sarkar semakpasi any leader let it come as the chief minister ko karibu tawduino hojik sarkar sem en khaloba chief minister leireng khaloba mating thokpa mathauna leiba mapangan kanba sarkar amju sungoi oiroi aduna su kaim to ngamoi santi su kaim to ngamoi kanagumba election ge expecta adagi pesa nuksa senda lambida yamna sauna ka tobo kangbu singnadi amana bu oirpa matam da moinadi sarkar jam shemhani ngambe yai hojik su kanagumba chief minister oirakpa yai kaina khanjaba MLA singi marumda leiba mi ngaidi aduna adana chief minister oira aganen harauba kokthung ma leigimneba adi kanagumba da hanagi XM jena amuga na oira ani habada ningdom pomba mathwai wajabu su yaurimni adi amana oigi doren khanbada amuk nungaitaba kokthung amsu akoi masen gi maraksida su leiba but akoina hojik mangda tadana leireba issue di containment zone amada wrong confinement tawdana akoi je chatok saksin yandadana subu nomba yandadana sel thumgi awabada oiro amada oiro siyona awaba thambabneba maitai di yam phayeba ibema kari no haitadi se tidim lambigi malomgi oil depot se stays the yengo boko oil pump oil depot se da thau thaba lakpa gari mayam ma kham leineba mapan se da aduda sometimes hafta amagi manungda anirak tha amagi manungda ahumlak se gari se chorsanpur da cheng gas hawai chengwai kari kara puthabgadaba singse BSF or CRPF na nga aga satoineba kanagumba maitegi CSO khangde karigumba loop amana khangde no one stop them kanagumba mana mai da thingba pide adum polleba akhoidi aduke matik pukchen chaweba ko lan se kanana tawri noidi akhoidi nongta maitei di lan se nomata kanagumba magi mayokta akhoin adu hairuba leite ada hairuba leite akhoige bu khoimase nuksi chanana lemina sine ipuna thanamba lamtu se thugairaga khoi kamai tawdana machet yenaraga sayen ngai na budong leibdo madudi leigumji nuksina na dum leije habajidi akhoi maitei gi hauna bine ko lurai ba poti
containment zone amada thamjalaba akoi masen gi marakta kariguma matamda tokthorapa thawong kharana akoi se ningdamba bu oiro ningdamba se phangadoribra akoi gi behavior akoi gi tawriba thawong mayam jingsina adumba mayam amasu khale eba bema ko adege hujiksi santana haire hoi kanagumba singna tawriba singsigida pelatadana adu ada ngang basingdo hoi akang hai mayam du su thopiroba in spite of akoi na ngasi khangasu hairasu haitrasu karigumba khara thamo sida phaujari basi miyam da sigi message ama piradi miyam khaibok amasu koi na ngange basi yaning basu yarong mani taning basu yaung mani jumme na khan basu yarong mani adugumba mayam sing dugi mafam da aphabam oigadra na khali base kanagumba khara na di lepung phamaga hotel da phamaga or somewhere da amu madu analyze to be mo to criticize amu tokdoi neba sigumba mayam jingjina akoi se akoi gi issue si lotion na bagi mangjil haidi loselak na bagi pandam mamada khoi de khong thangjala abra haibadi adai matang du da so mo khoi je awa bane ba pakum du pin na ba hona bada khoi na huji theng na se aduna khwai digi akoi na huji tawgada ba thabakti karino hairaga sarkar sembase phadi phayaba but aina ngasa haijabado sarkar ama seme hairagasu mating thokpa mapangal leiba mathangna leiba sarkar di sungoi oiroi aduna su kari dungai de su leiribi irang se lotion badi sungam ngamoiba moina kari gumba khara initiate tawdi of course yabayai tawdabu adumangna la e hairagasu ko kai oirasu nongsa oirasu ko madu sungam ngamoidabam leiba karigi chukli se karai de paigeba chukli se union government de leiba moine lotion ge haragati ko adum lotion be yaiba they are backing those people to wage the war against especially the Maitais tawrabane ba moise tawre raga moise season raga akhoi se mapangal se akhoi gi thauna akhoi gi kare se masi muthatna ba thudek na ba ase khoi se namdana na ba chi de ba ko taseng na tawre ha ba se si khangadabani si tawrpa matam da wana raba matam chi da ko akhoi masen minung si leitaba dongna mi na taba dongna khoi masen marakta sidaida hatnaba sunaba phanaba punba sigumba se khara khoina bap tana ga dabane ba hoji yango ba bema bema na ta da bale rangmani lingsin biriba anina akoi santana su uncle na su tabi ba su yaw ngani tabaram tab su yaw ni hoji huran chi di masing yama bane tini yama bane ba ko si impal sohor chi dane machi chidai da nangi cafe amagi mamang oigera restaurant amagi mamang oigera bazar da oigera ko senada ba mafam da koina gari khamba hurala pura bane ba sigum mayam ma tholakini ba ko kangkhong chaibigi phibam je adum leirabane ba madagi natta ba moral da akhoi gi thaksi kha chi da lichat sajata akhoi gi hangui ba aki tujung ba pokpa mayam ma se akhoi na ina jina ta da ba michin thok u da ba kokthong amasu ko phumna loi leiribane ba aduna aina ahan bagi round chi da thamjaningi bu wafam di koki na tawra iba sidi ko akhoi masen se masi he ne irang thu anabane ba aphaba thaba ama tawge na khoina tawrpa matam chi da ba dum kurau thangna na ba se adum silakane sum silakane ba sidi lepoi ba hat kera tup kera bom puka helakera nomai kaptha rakera mi phagera it may be done in Guwahati also Delhi da su orpa yai Guwahati da su min dihaya ba ko Delhi da di du tawida ade dum thenai ade unai ade silchar da su dum mangaire mar khulen da su dum mangaire pangun unai adum tawe na adum hai khujin gunan thokta tawrka dorim ne maram di mi gi di atam na challenge am ka tawre da leiram ne maitai si uba su ya yadra ne moida maitai bo hai ura di ko mogoi wa khanji da ne adum hating ba chaining ba khoning ba ama dum leira ba ne ba madu punamak sing do akoina concept tawraga akoi gi moina phanalak tawre haidna su akoina madu mit tongna ba nga ki irang sagala kanda khoi kari hani dharana phambagumba bandobagumba ama irang tholop kudingi adugum baduna pakum pibdo madugi chanabi madugi hainabi se khoi khara thado oga bapun na khanare raga akhangai mayam tanara kanda masagi solution urgadaba lambi amada ko madu akoi chatna ba hotnagadaba ne ba sumaina haiba le bema ko afaba oza haise kaino haide satra duna asengba ansar do madu phangnabagi damakta achumba lambi mada
satra dubu thambibo ozado adu afaba ozani hayabko aduna akhoigi hoji kangang na reba mayam singa se nomai he kapselaga bom he kapselaga mi he halaga ama he tawraga khoini irang hobase masigi mahutta khoina masi lanji natragana khoigi ithakta tawbiri base tasengnamak masi akoina mai pake matamju chonda loge haragadi akoigi khang haiba mayam jingje thokpire erga right part amada lambi amada khoije thammera kanda changjel lagadi ko the proper destination do madu akoi ichon chonda dana phangba ngamgani habse ai ahan bagi sida thamjage yam nungai je yam mari chuk nozana thambire jik tho iba we have seen a lot hojik su we are going through a lot sida mihat mipungi extortion gi murder gi torture tobagi aphaw aring sabagi thabak mayam ama nomu nomai kangal hengalak pasisu mayam ama koina uri aduna hojiksi ani superang gi se maroina akoigi tho iba thodok wathok mayam seida akoigi state ki role sidaida swaida katang ai PSSP ragai pabung da lakjege ana pabung da samamanga thambi ki totally akoigi law and order se neglect toboi mamiyam chaung thai very unfortunate ana hojiksi sugumba makhan gi recurring violence adum thoglakpa thokpa loidam loi phatina ama loideng ama kam thokchelakpa sigumba sigi reflection haidare mayam ama sidai sida akoigi invoke tawrise kanano state na thidok na bagi mami kadai fawba tari kamain thambining babu yam tume adai matang dani अखोगे शासन तौरबसे अने तदना मपानदगी लाखपा रामदास कबुमना इगे मुंग मनुंग चलाइबसे लम हेलबे इसा ओक्तबा बीजेपी कोबा हे मोंगदा हेता हायरको अतोम इसानी दना मादो फुरगा माना आइबु सेबा तबनति खर फगनी हाइबदि लाकजोरि गवर्नमेंटदो याम फरनी हाइबन तबा द होजिक लजिबसिदि मिटोपना रूल तौबनेबा मसीदा गवर्नर दगी चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर डीजीपी होम लेबो मैम से मका स्मॉल सेक्रेटरी फगेटरी को मचा खरना तना अदुना रामदास ना आई चाक्षंग दा चाक थोंगदना इमुंग मनुगी थबई खांगी पुनमगा से मानो सिनबदुनेबा अदु की फटखिदरबा रामदास ना तबदो आई चा आइने बीजेपी दे प्रमाण तोरिदो मैम लाना लोबिरुगन आईगी ओइबा पोतो करीमाउता तौररोइदब तुमना लेबा इसादो हौदो एरगा मागी गवर्नमेंटो ओरगदी नंगबु सी तौने हाइदना चीफ मिनिस्टर की थोंगदा नमुबा याइदना असेंबली कौने अदगी नंग असी तौने नंग नंगमद्रगा दिल्ली चलुना नत्रदि नंग अखोय मैमना नंग अमुक थांगदोकनी थातरुते अखोय येंगु याइदना को अदगी 27 तारा अन हाइबा लाकादुर सरकारदो आइना सौगतना मदु फन्नी हाइबा नतबा होजिके प्रेसिडेंट लुचो कोना काना बमचेजु फंगद्रे मिसी मेनाने हेले लाकादो रेसु काना बंत फंगारो हायना लितारगदि आइनो होरेन तुमदा आई मंगाक नगली मंगाक नब याय हायदना आई तुमदो बा ओगेद्राबा अदुना काना काना गुम्बा एंकर सेना तै तै रेसु लाकादो गमेदना अफबा तौने खनबिब्रा सब तौने खनबि तो होरे मंगाक नगरा मंगाक नरदो लाई सोलेर का लाई थाजबो अरगना नत्रका चुमना सेक्शन न तौर लोरे करिगेसु फतब तौ यादने खोय मैम लेरिसिदि देश यूनिफाइड कमांड हानगुमना पिथोकबो यारोय लावगदमनी नसि माहारिसुनी सरकार पारपे अनि चीफ मिनिस्टर ओइबदो यूनिफाइड कमांड नंग चामने ओगदमनी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की लिस्टनी स्टेट की सॉवरेन पावर नि कॉन्स्टिट्यूशन अकनोना हाइबे सुप्रीम कोर्ट हाइबनी पिथोकबो यारोय नोइना मोइदब पोतो अदुदा 355 द सेंटर न मतेंग पांगलो 355 अदुम तौबे याय हाइदि स्टेट की गवर्नमेंट से मपुंग फाना चलना बा सेंटर ना ngak sengani haibane 355 to yekna ba minalandara pa internet disturbance oirabdi adigi leriba in head of the civil power makhadar leriba security forces puna maksa home gi makhadar state ki chief minister makhadar lon legadamni madu gi army makok khangde ma khangde mamanga dra haibedini kamal babu ngangmada former chief minister gi da akona discussion haibedini kari kamambaga army ki cantonment 57 mountain gi major general kana lo kaugadamni mai private secretary na oh mr so and so chief minister na sa class ma thangmena se haidi daktabu yaro maramdi ai ngakna na ba manipur ngakna na ba tharak pa se ai gi jumbu ai gi escort na tharak pa se मागी चाक पिजाबा नत्रगा माई तोलब तु लिस्टे न पीबीआई को आइगी द थाराबुनि आइगी थौदो वाथोक तो मा यावरोइद्रो ए नगे नचना खानाबदि आइ खामबा याते हाइगद्रो
aduna adugu migi border da labor forces lo repona maga civil in head of the civil power ni na minister na chap chana sujina gadam ni chinna da yaro adugu migi border do ha megi tawri sumaina akhoi ni raga adugi de ji so tum hayo makong kolga sa na lak peter de ga ya lak peter ni honorable prime minister aina chimita wasak pasida yamna an bada so kanano wasak kadu mi do wasak pun mi ta prime minister yahun gadam ni yahum chutoi state amada chief minister BJP ki chief minister wasak pada prime minister Narendra Modi chatki da ba ama pau yaude state tara het to ge ba marak ta sinbo ero Tripura gi aduga Haryana gi ero ma loin la kadam ni home minister la kadam ni minister tara la kadam ni chief minister tara du la kadam moine to budu mongdo adu bana makso hoji la kadam ri bisu su kanano oining bado adu oyo adage zage kanana haigi bado maina former chief minister so mano oidraga de ma ge exit honorably exit lady chumi governor PB gadam ni hekta sengna haige governor PB gadam ni natraga Rajya Sabha ge MP lakado ba election ji de PB gadam ni adu maina ma ge yamna ikai khomna ba ya ba solution amada ma bu thambi gadam ni agent when require ma state politics tam sina ba yai ko se ai gi lana suggestion ni ko aduna adu mutu to gadam ni aduga markaduri ba ko men se dai ko ai samak su yauna ka su to ro ine kali su to nga moina khali ba ngamun gadam ne ba ai nam khali na ko intellectual mayam civil society mayam asini yom meraka lakado ba chief minister du da lakado ba cabinet mantri mandol sing du da si phajana to bigadan ko mayam nangi ngak sen gani nangi ko bida ko mayam support to gani any resolution da malor ko da assembly da am to ro ko da ko people ni support hai chong jen na ta ba aduna tan hai roi na nang na bo kari to tin yeng le di ko su to ro ko yausan ba ta ba maram de BJP se kono la kam cher so ai khoi ni Congress se kono la kam cher so ai khoi ni CPI se MPP se Manipur le ba political party pun se Manipur praja gi ne ba moi lak ama ni party yauri ba mi adu khaki BJP na te adu khaki Congress na ai khoi punam ke moi kathol ta wi abro moi MLA ching kathokar ta wi abro adu kathokar ne hek to bada June 19 ningsing gadam ni Nepal ningsing gadam ni adu mak taw ni haiba na te ko aduna hairi ba mayam sida Pulamagasi Ohenaba, Asagi Sason Litre, Ama Litre, terrorist na do Diana Habisida, a Koina Kamitogani, people give Menama, Jun Kuntataro, Aigalunda, 18 double, Adon the Kudong Chabam Leredna, Kokomi, Amsuma Tate, Mayam Namating Pangaga, IDP Singing Pangaga, Kariaba, July, the 100 Tagi Kuntramatoi. Rachau barelimi laka gereli ma oheningi madukana sin ma ma ke kalede aduda loine tokpio organization puna masiri jom chinda nako kana go tabuji democratic movement non violence aina yaba mongda mi laka na impan gi maya se challerga lorak pada meeting tawdna mi amna si pami haibisi Kendra Sarkar da central government kangan ba chumya ba aduna tana sisida yadre ne hairga sum leiba adurige hairi phona makshe machi pangthok na bi tam ta khoi ge MLA sing khoi ge sarkar sema ga na sarkar do active o hang gadam mayam na sena gadam ni hani government chanda thumda thi ka pb are ma gi mi thaw happy corruption to bi Karabode dum to ni thingbangam da ba adu sa ko ni check to godam ne ba adu amana iro loibada chai mayam na chukan na apil to ko da tang kuntaru January kuntaru Republic Day gi mamang da hanana underground yauram ba hoiti koiraba tokpa chai tara pharaba kun pharaba macha machu adurigi masu bo le ba mi kokatana karai du no le ba nong ni da du to de na chi kari gi no masi to ba chumde crime to ramabdi act of terrorism tauramabdi phau pulu ai mantungina tawgadamni nata dana ko gi haine bi ma chai ka gi mamang de gi mamang dasu dungai 26 January loram dai sida homni marini walinga da hana mamang de oram pe le mamang de pipa UN left ai kel adu da oram sing nang atang la o mi gi macha matu macha pakhang pharabdo ko we na sai wari sar e ba si tawbi ga no police around to the pow Lalo was what pado papun to the pow azuna taba in the tamna mayam the leraba machi mig besen purgi mayam kanata udna sai laure konge as a mission na haire karam ta haibi yo khot pi yo ai ari se
mayang witam tani ani subada sai Birendra na haibitu maina extortion horan chinthi adari namdunam sakaiba lang manga pidrabdi aseng bandar ground dobra khangde kulai pairaga asigi tawbama mayamam yaure masi khoi masen na masi tawgono si adudagi imungi nupi nupa khanabada mesang changdana adudi nupi gi damta nupi sanang na du tawdrubidru palak manga pi gi dabani piroi dabani haiba adigu kingi case nong lowing call le tawgada hojiputi khatang paramale hana yamna complaint tawrme adugi kanglup aduna somdungna kangi tinge ye sitoya chigumba mayam ja khoi hoje wori film chimta kangmin nasine manipur bumi ori brami state ori braba 사손 레리브라바 시기행에라가 또우데 담나는 실리브니 아디 포버티 라인다 라이라 할리바 투범 농팜라 hen다바 음토바 아두가 해행 나욕 기차푸데 또우도 마이나 뭐냐 보다 플라 ප්‍ර산 레르가 능제 능이 타고 엄마 합비게 나트라가 승망 합비비게 아이고데 피우고 나합시다 아세다 방타버서 야우드림네 봐 aduna SHANTA NAHAKPHAM na nong mahaisudai ning singeba akoi loina mak mele mamchi indurasi momento ra haibeda moi de sangdana lerambase nangaleba asike ko khangji hojiki leiriba sida BJP bu aina hunba particular nate sason pairi ba asina mathaki central leadership na khoida tawbiri ba BJP manipur ki BJP da tawbiri ba che asiki yengaga akhoi amutang di mit pang ma ko na yaw so yaw biyo noina sumai na machi January tha sing manungda February tha sing manungda sum chi to bidar bodi akhoi di toye haidana ba to we ba anu yero lo beda ane sarkar semnen to ri bedo phamaya phatabaya ani tom di heri marum jadu natraga di moina khodak te election di ka to ro ba oi roi de ba pol oi ro de ani am sem salo semeraga sarkar do praja ga khangedana mamangi ai nau Birendra tawgibada mayamne pendre ma bu thabuk to hondra haredna ri president rula edna lakpasin mayam pendre edna aduga mu lakado rimna ai sungam jade ne hairaga di no hoya aduna lakado ri ba tom di heri do chap chana ainge matung ina magi party ki leadership na haibo khotpusu matang matung ine ingini adu lai pa ki thorpa ka de di compromise tawroi da bani haibo phum simana thamjaga. Okay, Pabung, thank you so much. Yam phazana Pabung asu thambire role of the state maruina aduga khugi popular government ama hujik mayam nu chingnari apprehension mayam ama leiba what if amu khalak taragadi kai karamba hen ba aduga hamu amu tagadra haibase la han gatobani aduga with the support of akoi mayam ge support gal wena mating leiba so ngam han ba mu oigadobani haibagi strong point pabung ge thambire jo SHANTA dam lak tigyo jaw jana ahan bagi second ahan bagi round so highlight to biramba koi huji risika de gi mi hat to so hana kana fare ge na koi khongthang lokhat pa ko ba swai jangkin de expression lok purak pa swai gi pot ama smai dum leiba doga NIA de chinabe ma fam se ko na dum ningsing be mamang mang sem am laikre kamul ba starting pur kamal babu mai mamang sem ama sinakra matung da kari lit pu thora ke mamang da kari ut ke kari kano to ba mahai oiling ganingai oi ba kari proof kai ka puthora khara gel am phobong asi phobwa koina thaje dingai oidri sinakre haira ga soduna risikante gi su NIA de sinakre smain tawri haira kanda koina hekta justice ekta phangani khulai haibe gi thaje ningai su oidam maramam lei aduna e ozara lak chaning mase khogi deliberate campaign gi type ta khogi community am da pura terrorize to gi thawung chathara ko state na sidai da react tawri ba mawong asise akogi role of the state haitare message kamai to bin thambini oza political convenience ki yenga kanda control se akogi selectively enforce to mawong oidib jala kamai sai meeting de kamai thambini oza sidi kenone political convenience adu da ability sidi kamai to ge ganda national political party sigi magi moigi kan vision gi matungina ko moina pamba potu da pore ine masi poche sagar se maji kashuna te khoi hanjan jan hainare dana ko number lei sagar se na ba number lei sem de wa ne ko leader khanba khandawa leiba lei tabadu toan bani sem ge hadi sem ya ba kasu kai de sem ge hadi sem ye sida ai wa khanda namfu da ko by chance haidi ai de ko namfu da kana khangno namfu da kugi nu bi ma da moina tawriba demand do khuju tawai samna da ko kanogi samna da koi gi UTPU adoi ta de koi government sem yauge habse si manipur kai roi hayu noi chief minister wa jo IBI ba ona ta ne da ko ade manipur kai roi dang hayu koi nipu soi to pi la noi hai
separate administration to wait ayo no CM jo lo ai bi ai ba whole cabinet to no lo jo Manipur kamai nga kem ti yeng se ba lo lai ri ni na ko lo lai ri ni na if ka to da di CM jo moi na wai ba ministry taruk tare amasu lai nei je ministry taruk tare ni pan moi loi wai ba akhoi loi pham yeng ge ba noi kamai nga ki yeng ge na adu da kai to do ri ba am dai bi ro political weight se yeng se ba kana kai to ngam du no hilarious committee se noi pai je ro education thing mudi moi ngam gadro moi capacity na te ba education thing ba se miyam gi apamba NRC update to si miyam gi apamani Manipur government ga moi gi organization jing je poklak thing ai da moi organization gi ko tu ga ri ba gi ahan ba gi ko tu gi si mai ek se i dring ai da 1970 80 da MS ko ke MSU ga na mi ko thidok ba gi agreement ji matam du gi chief minister ga to gra bani matam du gi chief minister nipa maza matam Dorendro matam RK Dorendro matam mayam lai gre moi di pok tri ba moi wa ma kok tu da ko tu ITLF organization lai tri ba ai jeni ge ko adu matam da pok khram ne ba na moi ta ri ba pochi yam na ke ni ko yi angang musa gi hoi mai bai te ron yam phasa da wai da ibai ti bai ho bai da ko nga le ga amu ko yi amarom da amasu lai na wai han ge yam sin na ba ya malay wai ma ke no mai ni lanthi bai bai ke no mai ni lanthi bai bai na ko wai malay ni yam li pas dre ko an parliamentary ba so de hai la de ko edam ni mo do adu gi time ne moi tei se kam adi kari wai to na khoi na hau jalu gum su tau adagi khoi handok ku su ya da gum tau kai um ba lenga se lakta di government la ko ta ga di ma gi moi gi proxy le je nam khai gi dre ne ki gum su tau BJP ma sa su lang thu ram ne o si de BJP je ai jo open le ga sakar je kai um sem dra ba 2029 election tong ne ba 27 election su to roi mo election to we capacity le roi ba mam di kai noi ga da 2000 sakar je su sem sem tam tam da ai ran jan hai je ba mi kha di soi nam ki regional lom da chong ne ba na ta ga moi congress sang ge hai ka ne ba adu da chang su regional da chong da su pe kha le roi ba bot tong na ba mam di Manipur praja sing ga ka kana su ai bi du ne ba Manipur praja je masa rajniti yau de paisa lowi aduga masa gi oiba hak tan de अखोई की चाना बखर वाटर का इचा थबक फंगल लोरे लेबे प्रजा ने कोई प्रजा दे अखोई कबार कई दौरी ग्राम खंदे एक्सटोर्शन की मतंग धारा खबर खर फमनी अदुगा दम तोकनी वरी बोको अदगी थबक फंगदे मतंग कनाम द प्रोटेस्ट तौदे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दा मी मैम वाले होजे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मी मैम वाले ओजा दा मी मैम वाले कनाम प्रोटेस्ट तौदे वरी बोको अदो एमएलए मना कईगुंबा स्कूल हम तुगायरम बैदी एमएलए बॉयकॉट तौंगमेबा थबक फंगदे बैदी एमएलए बॉयकॉट तौंगमदेबा ai ni ngi ising bang da bai di MLA boy ko taw ngam dewa risikan da sibagi kadagi keno da leimo khong da khoi gi keno gi usgi an nam lai da ba mang gi je ma lai ma mang gi bagi adagi keno gi khoi gi hemanjit ka linthoi ngambi linthoi ga phang da bagi ko jiri gi angang macha ha to khi bagi MLA boy ko taw je di ya de ba MLA ngak le me moi loi ba ma manara aduna akhoi gi lebak sida proxy si mina proxy sana basu chumme hoi sanar me taw taw akhoi na yaraga sanan mane ba akhoi hujik se lengak le leroi ha su le leroi ha ga di khoi metei wani ha si chumi akhoi khara di wa ga ni hujik lori bo operation chai khara di chara ni si so chai khara cha ba ai PRC CPRC woi ba kai lengak le ta ta ti ko akan ma PR la kane ba akhoi su jail chang ba ai ai hai je ko khoi sumai na wangang ba hen jan magi pharak pe ai tongan tongan ek palak pe ai jail chang pe ai furak pe ai je adu upai le tri khang ta re da kai upai le gis da lengak sem je ai da moine yadre lengak sem je ai da moine yadre ne khoi khang dong na tro khang da ri kai to dino 27 de election so to roi ba khoi yam thi wa ne ba da lengak sem bai ma tang si ai no je hai je to ni moine negotiate to re da mai na khoi ju negotiate to wa ne da fare noi oi je ro ne cabinet so noi oi je ro separate administration divine to roe and swayam to ro sainam to ro adagi noi atai noi gi lai ba su gi kari kara gi pot se issue jing je le roe ai bagi understanding am tong na si wai bu ko ado ta di leader ma khan ba stage la kadra leader kan mangam da maram ji jo khoi praja ji songang hang de only Facebook ta ngasina hilia committee chairman oidro ma le ngarang na saitapata na honorable man am oirame na amana mu oirame ma keno gi MLA Rameswara honorable Rameswara mu oirame Birendra mu oidro na mu haire ado pocheng hai ai na hai je ni je praja ji akhoi praja ji am ware ho ji akhoi jam wai yam seng na ha ko yam ware
adagi akhoi na rally ko mi na rally ge sil sidi upai le tan to re ne pressure le to gi pressure do le to bai ne government na mathau tar rally sin bai mathau ke su ta politician me am na mathau to ra ba rally sidi to do ya po ne ai ai jeni ge ko adagi public na su sagana to report se understand to minimum changi akhoi na mai dei de chai raga na ta ga kuki de chai raga sigi po solution ke su lawe akhoi ge bo ji daka oi je politically akhoi karai de stand to what is the future of Manipur mai dei future de akhoi am nai ne ko mai dei future hai ba mai dei ne lito mane chu me ba mai dei future si to kanda Manipur ki future akhoi na mai dei future se ma da Manipur future se si pur ga chap pa ya ba mai dei future do sem ga ne ba sem ga do ne ba Manipuri future hai ga mai tei ga tang future sem de di pot se ang ga se phone tar oi ba akhoi na akhoi wa khan da mai tei ne MLA oi re mai tei ne chief minister oi ne mai tei ne pai de de adu tau de sum tau le ga di adu ang ga do phone tar oi moi de pitok ga se hai na te if one mai tei or one naga or one anybody has to become a chief minister maonda magi Manipur se luchinga pu bangam bai capacity to le ga ne ko man central government na saigi akhoi gi aina sai je du ni lenga se ek sem ge to ga ek de irang se macha thon me si proxy ne tari kai no si gi se akhoi da fear psychosis ama create to ri ni handa keno da chochanpur da to ri ba operation du fear psychosis ni som da su fear psychosis ni hoji akhoi Manipur si da army na akhoi ji kya mo lok ta ge da lambi da gari thom jalam ga ba dum ke me ngam du chain grim ne ba kem to moi kal ga kem to moi khala chain grim ne adugi potu ne ba hoji lai se lo se lo ngak pada no mai ka pa mi pha ba mi hat padi la na gari accident da ba da army ne lo se mo lo tram ne ko sim dang tham jage okay ja yam phajana ojana thambi de hojik lo district ki magi respond aduga magi accountability any tamthi ba ko ji thangdok mayam tholak tam hojik phawda mang lo ri ba thongdang sa be mafam du lai oja birendra dam lakti oja na han bigi round da su highlight to bigi phajana hojik akoi mayam se hojik mayam put amag se kai do batai akoi mai put amag phirep am lo batai akoi am gyan ta batai habe gi swai matang ge lakchara kan hojik se civilian de attack chatharak pa miyam de attack chatharak pada hojik akoi state na phajana ma pung control ngak thok pangam da be mawong ni hojik lai se repeatedly akoi gi tarok tara ka soduna hojik se akoi authority de claim tawba natra kanda akoi gi Manipur leiba legitimacy se da tawbi ga da bani akoi smain tawga da bani harna chinba smain mayam tawbai matam se khatak tang na thaira kanda mayam gi ama sagat pa gi hai tare ojana highlight tawbi ki do aduna ado khatang adu ga relate tawbi raga role of the state se kamain thambi ning user bema wathok ama lanthok ama leirabani na ko mi gi di lalong se makhan mathen gi lalong mayam ama chatharakane ba hoji khoin thengnare iba mayam se mokho gi lalong mayam jingdu gi makhan makhal ne ba khoin thengnare se akhoi gi state government popular government latesen president rule lady se sidais the governor na head of the state chief minister amagi thodang su loina makse supna paisalaga hojik si Manipur sida sasan je tawri ne sasan tawba matam sida bema kamain tawgeda Manipur sida karigumba khara leibadagi popular government si leira khidre president rule si leire tawba yaba yamna leire president rule manung sida governor gi power da pachana leire ba matam sida prajana khalamba wafam se wakhan se masi on taina ba loi la e hojik se prajana popular government leiringai matam da mayam changna lawe ba we are better to be ruled by president rule lakpana phare haidana akoi mayam na su invite tawri ne ba phare president rule la e tobom thokpa tawro Sangbidan law of the land lamdam sigi leibak sigi ain dubu singnaba madubu gi thapak tubu tawra agadi xyz to punishable oire madu ain dugi matungina maram chaba magi chairak tu dandi du phangbam thu pasai leire hairabaneba dandi phangba yaba pot leire hairabogda adu exam tawdana adum leire bojikse tawriba potse mi masire ko mi masibasi lupa sometimes lak manga sometimes lak tara hojik NIA da su
Chorsanpurgi koi kakching khunaugi brother am legi da budugi do NIA da sinaba khona ba haidan hai NIA na yamna fear oina tawra agadi fai ko aduna tadana laktara su lokthoke ba somda su NIA da su muksinaba kayam yamna chimna kayam yamna phana tawra kadoino ha ba pot am su leba tobudabu hojik laise kari noita di akogi MLA singsi akoi ne khanjegi ba akoi ki mihut singse asisu kitang di thongna di khara di phabadi changbane ba ko moina thongna phamanda badagi akoi sisu khara di wabra enkhale ko mina song thok tra message da tari kuntra ma thoi da ka miyam gi achoba rili ma khongsat man chakani haise masi sigi matang da so ai amu hajara ke be mana hambiri bidu to so ai tenta na thamjara ke ba ibe ma the future of Manipur, not the future of Meitei. Ko future of Manipur say it is not to be decided by any XYZ who came from outside. Akoi ki future di, the future of the Meiteis, the future of any communities living together with us in our state, it is not to be decided by any external forces. Atopa mi mana akoi gi irai bak se lep kadaba nateba. It is to be decided by ourselves. Akoi ne lep kadaba neba. Lep kadaba akoi ne kari ta wada ge have dot. Let us awaken now. Akoi hosi make up to oze have neba. Akoi na kana kan gadui noba. Kana mo koi na ta ojik mathong na hap tu noba. Aigi wahiya mana Manipur kandaya de na song tho alak seba. Shanta ki wahiya mana imaleba nuksi have se. Ponje have never. Sigi matang jada state government na tobam thopa magi niti niyom dugi manung da chumna sengna pachana tobi biya ba. For example, ai tentak na matiam khatang pusal jara ke ba. Jiribam Jiribam subdivision haiba ma adagi Borobreka subdivision haiba male. Borobreka subdivision chida koigi relief camp amalai internally displaced person around 58-60 muklai ko nupa konipan kuntra muklai ramgani hairi ba mayam singsi mayum makai mang takraba laigidraba thugai graba mai tha dok pikraba mayam jawi district administration jiribam jina state government ga khanaraba matungda awang bathak ta khanaraba matungda makogi mayum makai sanana baina thorang tore madigi paisa ju ngasagi mapu singsidha paisa ju kapsan ba yaure hojik security ade torisi hairiba maitei singsidi relief camp dugi wangba sum chat pa yade kanam tama pan thok ba yade makoi hojik masa nabagi diabetes laibagi chronic disease mayam ama laibagi hidak laine na basi suba nombagi upai habidi pesa thongna na ba lambi si majugi thaba inghang tongna na basi lairak tabani na hojik se makoi si upai ama lairak treba thok pasu yadre anaba yengba chatpo hairo adagi jiribam chatke hairo somewhere chatke hairo authority amadagi permission logani permission se deny to bana ayambani maduda angang apik bakhara lai madu jing dusu laila su tamba phangdre moje hojik pura mangaga leire adudagi yum saro haidana sarkar na ayaba piraba masagi account abo paisa kapsal abse yum saba ngamdeba makogi hojik protection leiteba aduna state government na thabak tohun ba hebase masi akoi mayam se masida kari haisige thamoi sikna akoi se pulam punna amatoi bagi thongna amada koina punna sangjin bangamaga diko president rule oisunu adegi union government oisunu winning ma power oisunu ba maduna akoi se lagat pati sumam ngamoidabane ba akoi masin gi tongnari ba phibam sinadi ko state government na yengo akoi se kana gumba bi munna sum khanjeba ibung na haibase containment zone da lei haise ai wakanda di am chummena logjaraga haijari ni ko sidai da khoi achaw sang lei pesa pai ba lei adegi adu to ba lei ada to ba lei akhoi se santana hari dunia ba akhoi sibu mi moina ngasai adegi changai ba mi sing sina akhoi bu karamaina uram ga dege je khanbada akhoi isa ithanda amna tumba chaba khangjada ba mioi oya ba
yam nuwaitebako akoina tai pula sakani ai BC ne na sakani ai adugi chief medical officer ne sakani adu ne sakani ada ne sakani wherever ngasagi lambi do khudong thiba thogdo ama thokpa matamda army na bo adu kaim khandana thawa sadana chatli hairi sineba chalakhini hebako masi puna maksing se tohloi si haragadi state government na tongning ma su tohondaba mase praja gi khutta su yamna lei aduna santa na ngasai adagi uncle na so habirambe lei karigumba elected members sing aduna representative aching aduna miyam gi apam bagi onataina ba matamda thola agadi ko madu election matamda moina tawjeki ba mayam jing du gi answerable oiba pot mayam am legani tabu hendi henmali ko sarkar semam dai oragadana orapa matamdana film star dongna ko airport ta chatpa ade ama mad chatpa ade wa helangba ade group he punjan ba miyam jina siyong na ware khole adu tawre da tawre harakandana chup luptana ka heter leibse sigumba sisu thoidongna aphabane na dilaude ado democracy satpa lebak oibanina miyam gi mihut chingjidi miyam gi will do khangna miyam gi pulse to khangna khara chatpa pai even hojik leidiba president rule sisu tawningba torpa matam dane hayeng election BJP gi mathangi general election lakpa matam da hojik leidiba president rule sina tawningba tawgibagi fall do adus election lakpa matam du bema soidana maki amaduda result amasu miyam na pirakane na ai thamjage okay oza yam phajana oza na thambire ai aroi bage oza sandra lakchege oza thengkhang kya da kun ismain tholok matam ne state government gi role aduga miyam na kai dawgani elected representative sings na kai dawgani makoin tawdabana ahobana si hybrid se koina dum nainaraga lai adubu khwaidiki sidai akoi gi kano or the victim moi se high direct common people are the one they are the one who suffer the most si dum tawraga lai aduna any akoi gi situation am khakta mioi bagi civilian ki life si akoi gi negotiable oi bagi pot am khakta la abra hai bagi pot am khak lai matang chan talo siraga su sanu sa khara pire yasinba ade kanom thoga su matang du yana tawkhiba ina sumaina kamaina sai matang gi da oza thambiningi akoi gi state ki repeated failure to act hai tare sigi kano ste sung mai sus any kind of kano tholak matam da life of the civilian che koi gi negotiable ba kano da thambabra ina kamai thambini ai grama ai ko am te tak na hai ko si matang ko ai se suppose ai shanta na hakum je ai se mi na hat to re di ai kitang do so ai khangane ko ai mi na hat to re na ai usi ma kha kum da lambi ja ba mi no mai kapa men khala se ba kapa mi kana no se ai di at least khara to so khangane ba everybody khangam ngane ba until and unless somebody is engaged in a hadi magi marai bakthi badagi baligi haming oi giba samna have hemanjit hoi kai hoi moi gumba sigum ma am se ko hojiki kano se suma su khang mane example lei no pa ma so no madi soidana ma phibam chu makta di ma si ne masi gumba khangna akoi ni series se ai no se hai ba ngon da kapam ba natraga yumda mina bom langjal lamba ki halakwa khangalakwa si me am se kai no khomra lo lei ta ba chamana bai ne ba se if law na matam sana ek tawtar ka diko kai akoi uji social media da akoi lambi thoga law khong taw du se kai no rally sil se kai no protest taw se kai no press ta akoi miyam na tawriba thabak se da akoi support tawi hari se kai no mamdi sakar se na magi mathau taw jarak ta bai ne law da tawrak ta bani karbar da free way lak ta bani aduga unnecessary business trade intervention mayam thogalak bani adagi mi asiba imung manungda nganjo masunu pa amana anubi ma halam me haire ya school da ama muksigre ya school du di pa padri male ama du di padre ko ya school du inquiry tawle nen adu ma da ya school da gi rakesh ko nu pa ama lan manungda keno da koi gi dm college manungda masa mathan noi kapsai ne ha kapsa de ha masile me ko phone da ba crime yam lei ba every homicide hai tare crime khudi mak se ma gi result government jina puthok pangam bagi capacity to leira kanda criminal issues sing se leito matam da praja se yam wam oina sakar da hiding ba haiba policing da khudak ta kouba akhoi da confidence leiba mi amna ingon da dhap tori coin to ni haiba adu li laina da law gi matung ina eviction tori ni haiba kangut bo lep khra bane bo eviction to mo lep khra bane ba thangabja ponabja yorok padai na to ta lep khri ja eviction lep khri ja aduna akhoi ye lamdam sida ko masai close connectivity of law and order to the people's leitabaniba adu leitabani na masi leitabani na kamai to ge kanda powerful person
is better than the court of law or but the powerful person mabu thazabane thazai haibana haibagi wakan leibani ko last option da so ayana tragana court support ne ba miyoi ba ko ni na hana wari chaba khara launa ba khara khana ba magi wado mukta ba filler mukta ba si tong ne ba akoi usiki case de exercise ni periphery area da 2 to 5 kilometer from the point where the army has been stationed ko adu dagi man nakan ani makta leiba praja ni the wari chanan gadam ne ba aduga adu protect to gadam ne buffer leiba leitabagi wana tana ngasai gi fringe and vulnerable areas se leihan davida dominate to chakraganda dominate to chakraganda law gi oiba provision duna mabu protect to gadam ne ba adu kana lenga to sema ya dui ne ba ajiki buffer zone lei tena tona lere akoi myam adom da onsen lere then ngasai gi mi paksi de sijilei karba to wonu te wari bu ko adagi paisa mangba henga dare tolo phangda su kuira mani na wai police ichina akoi marum pang sing date 30 da date 1 tolo phangam do date 15 20 bo tolo phangde ma koi osa gi di han de hona mama kok te hona phangde hoji receipt payment gi kanona pwd chief engineer na mana mayam complaint to re ne thinjele dpr sem ga na ke ro le hojano ni se ko sumba mayam ama sem to ko ya ga da ya ro da ba to ba ya da ba mayam am le ba dpr sem ding ai survey to ngone ba si so survey to ga na lambi ga ba ko to yen udara mi myam so pan nange ko le pe ai si ke no gyanam ta de ba to ri to se ko da aduna ma mo ga na cool mind da thabak to ba hai ba se manipur da di oi roi agitation mayam ama singa si ju uri hayeng ju ugani business ta ju khana ba ugani sauna ba ugani chamber of commerce au ba manipur da fazana operate to ngam de ba wari bu ko operate to ngam de adagi ilp pass ki nium leite mayam leire ba aina pangai da haiba na te ba se ko aina wari ju ngam gi da ba ai maram dinga sa ye aina haijaba one powerful person je magi role na law da gi na chauna manipur da operate to we sumain tam jagi okay ja kyam phazaba very strong point ozagi closing remark ta thambire ai ozada tentak no ozagi su closing remark wena ozabi ren da oza hujik se complete security collapse ni law and order se fail ni ado marak sida haidiba kano mayam sta maram reason mayam sta ora kan da civilian se tum target to mong ni tentak no oza closing remark wen thambi bema yam tena ko akhoi gi righteousness leader am le raba most of the time I used to say it we need a good and a very righteousness leader. Laibak thibadi akoi gi chief minister or payaba governor or payaba mi sing se sitram mai ta thambiyaba masi akoi gi am laibak thibane ko aduga bharat sangbidan se amenable oye akoi na khangada badi akoi su amenable oy se miyoy ba khoi su ko aduna akoi na mang da tariba thamoina akoi da hujik tawriba porse masi kari no ai basi mitang panchana bhat tarakanda maduda akoina akanba pressure amada isamangna isa na akoi loina mangna maduda songthoktana mang thadana maduda mit tongnaragadi ko loina mak phagane ai adumaina khalle okay ja maram se bijana khangtok paduga akoi gi isa na loina ma gyan ta ba individual singi role amasung accountability aduga understanding dugi tangai fadaba adumak sula yam chumeuza ngasigi ekhoi gi thamjariba topic si yamaroina khoi si yamna adugumba uncertain obe situation am khakta sum leiba engulf sum toksilakpa nomo gi aduga akhoi protect tawna ba khoi gi safety akhoi gi security adi state ki side gi su laura iba da banak pakhaliba khongthang ga ta ba mami yamna peningai oidaba very unfortunate adu ngasi maksu nainaraga leide duna sida kari karamba waroisin pura akanda karamba khoi gi conclusion da la akanda payam je solve tawba ngam gadai karamba nimitang ngam gadai ge psakba question am oide duna repeatedly state ki inability de gi prajar sing situm civilian sing ki dum target to rakanda adum leiba aduga state ki my inability obe not rehar kan amarum da unwillingness obe hai sidagi dum koi gi prajar sing ki civilian sing ki target to raka dum leiba formam leide duna masida yamna governance amasung trust sigi yamna chokba deep crisis amakak de dum hojik su dum masi lengdana dum leide haiba pochim leide aduna shanti ma kone sagalak na be hona matam da aduga khoi gi yamna selective enforcement tawba aduga mayam se loina ma chan mirai nai mong di yengba assurance di pura very empty assurance ai tare sigi pot mami chaung ta ba sigma pot se kon accountability transparency aduga yamna khoi gi stringent oi ba action khudak ta lokhat ba sigi tangai phada bise dumak
masi need of the hour oiraga dum hendok na bulai rabane duna responsible oiriba security gi failure sing masi sing se kona identify tawrakan that they should be held accountable swagi matang kitan lokhotaba form se leira but they should be held accountable aduga reality ground stage da kana involved tori isi thido kan de state na lokolak pasda praja sing peninga oiba adugma justice deliver tawbagi mami do tahan da basi tahan bagi mami do hendok no oi hebo from si thamjege so with this not ngasi ge koi gi dialogue program si mata ngasi tension jere koi gi thorom si bu charuk ya biduna mapung fan biki ba ngasi gi steam panelist ahumak pabung mani uza santa madi uza biren bum kasona nordic media tv gi meke te thapa phonok jere hayeng sulam da masi thoi betongan tongan bai susi matang da nei najan bi tanja do ko gi dialogue ki forum na puduna lakchege miyam sung soi so tene meeting ta biu pomong pomuka na kurum jare Haksan Panatamgi Hairabadi, Karamba Masimakta Laiba, Khwaidagi Pharaba Hospital Singi Manungda Ama Oiriba, Babina Hospital Leizari. Mafamasida, Thazaba Yarabamadi, Selyam Changana, Specialty Kunhen Badana Laying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Thawai Hakchang Yauna Laying Zari. Aduna, State Wangada Mok Karigi Chatlugani, Aikogi Manipur Dosuhogiti, Awang Bathaki, Healthcare from Labada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingin Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabathaki Laying Patapiyum Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Bidamak, Babina Hospital, Saziwa Jel Road, Kabay Soy Impal Istaleng Sinbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 ta call to Birau. Nurse Singidamak Achoba opportunity ama Buduna Lakchari Madudi Hauzik Malaysia na Indian Nurse Singi Oiba Kudong Chaba Pinabagidamak Midyang Changlakli Vesi Nursing Loidaba Jahi Humdagi Tadana Experience Laidaba Miyoy Singna Kudong Chaba Asi Lobiho Kudong Chaba Adudi Thagi Oiva Salary 1 lakh Overtime Incentive Free Accommodation Ticketing Amasung Long Term Visa Asina Chingba Kudong Chaba Sing Asi Fangbigani Akupamalo Gidamak Makata Pisa River 7005273217 Natraga 7005063196 ta contact Tawiro Natraga Aikogi Office Nordic TV Building Hata New Chakun Rota Lengsin Birau Riyadh की प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्स की ahangba pham sing kauri ahanba round की इंटरव्यू नवंबर की तांग मरीदा पांगथोक जगनी यामद्रबदा चाही अमा एक्सपीरियंस लेबा ओइगदबनी एक्सपीरियंस लेतबा मियोय सिंगी ओइनदे रिसेंटली वर्क तोबा हुजिक थबक तोबा मियोय सिंगना अप्लाई तोबा यागनी एकोमोडेशन अमसुंग ट्रांसपोर्टेशन खुदिमक फ्री ओइजगनी माइगी थाकना बेसि नर्सिंग लोइबा नत्रगना Post Basic Basic Nursing JNM Natragana Diploma in Nursing Loiba Oigatabani Thagi Oiba Salary Lising Maudra Dagina Lag Amaga Lising Kun Pawa Oigani Akupa Marol Gidamak 9366230077 Natragana 7005273217 da contact Tobirau Natragana Aikogi Office Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.
Class 12 amasung graduate loiraba mahirosinggidamakta Germany-da hospital program tamba yabagi khudongchaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagidamakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani anisubada hotel management hairiba stream asida tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani tare subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MHRC tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing haribasing asi tamnabagidamakta 12 natraga graduate loirabasingna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support taujagani akupa maro gidamak 7005063196 ta contact tawirau